Assalamualaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 11 апрель 2026 жыл биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик, туугандар. Сокулук мал базардан сиздерге обзор кылып көргөзүп беребиз колдон келишинче. Ассаламу алейкум. Канча экен бул кочкор? Баасы узун 350 миң. 10 айлык. Сом 10 айлыкпы? Тиш буз элек. Кайсы линиядан? Мына Корабль 2. Корабль 2 дейт. Узунлугу не бересе? Мына узунлугун көрдүңүздөрбү? Наркычы? Наркы слондун баласы. Слондун баласы дейт. Тишичи? 11 айлы булар. Козулар экен да? Козулар. Мына таза. Булардын чиптери кандай? Барбы? Плем карталар жок, Бунуңуз канча? Аны 250. 250 дейт. Мына. Куйрук баштарын көрдүңүздөр. Онлайн сатасызбы? Ооба. Айтып коюңуз номер. 508 0508 мына куйруктар. 71 45 45 коз экен, козу тиш. Чалып байланышсаңыздар болот. Линиялары бар деди го. Ассаламу алейкум. Кочкор сиздики? $10 миң дейт. Мына кочкор. Кочкордун тиш. 4 тиш сиздикиби? Кайсы линиядан? Фокустун баласы Прямой. Фокустун баласы 4 тиш. $10 миң дейсизби? $10 миң дейт мына. Көрүңүздөр туугандар, мына карбоносторун. Мунун эмне чиптери, документтери барбы? Жок, алар жок. Онлайн сатасызбы, онлайн? Айтып кой номериң. 706 0706 менен 45 36 82 дейт. 20 плюс бою метр экен мындай. Үстү диван экен мына. Караңыздар. Мо токтулар канчадан? Балам. Мору? Моолар. 2 загон. 2 загон сеники. Бааларын айт. Молар 30-тан 85-кече. 30 миңден 85-кече, не? 45-тен. 45-тен. Группу дүңүнө. 45-тен дейт мооларды. Дүңүнө. Жакшы экен бирок бирөөңдү кой кылам дегендери болсо көрүңүздөр. Булар козуларбы? Тиш бузган буз электи. Жок, биз. Буз элек, Мо койлор бар ичинде. Желин деп коюп, желиндер менен. Номер айтасыңбы? Ким сатат? Албай экен, телефон сүйлөшүп атат. Айтып сурап көрөйүнчү, бере экен номерин. Тууганыбыз. Тууган номер калтырабызбы онлайн? 072 428 890 дейт. Мынакей. Чалып байланышсаңыздар болот, достор. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Рахмат, Алла разы болсун. Өзүбүздүн катталуучу жигит экен мына ушу бала. Козулу кой канча экен? Козулу кой 120 суроо. Сиздикиби? 120. Козусу мыкты экен, Мына куйрук. Кап-кара болгон коз экен. Жүнү жылтырайт. Канча тиш кой? 4 тиш. 4 тиш дейт мынакей. 3-чү тууту. Канчага сода болду базарда? Жаңы эле келдиңиз. Содаңызды берсиңер. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан баалары? 2,5. Ар бири? Ар бири $2,5 экен. Kovayt. Канчадан бердиңиз? 340 миң бер. Үчөөнөбү? 340 миң. Линия кайсы? Баяр дейт. 340 берип койдуңузбу? Үчөөнө. 340 миң берди. Мына кулак баштарын көрсөтүп коюңчу, сонун. Булар тиш буз элекпи? Тиш буз элек экен. Туугандар, мына. 340 миңге берип атты. Кочкор канча экен, байке? 250 дейби? 250 миң деп сурап атты. Мына кочкорлор. Кимдики бул? Кочкорлор. Эси жокпу? Эси жок окшойт. Эси жокпу? Басып кетти, мас. Ой. Бул сода болуп атабы. Ассаламу алейкум. Канчадан экен? Ойлор 75-тен 70. 120 миң дейт. Мына 75. Токтуларбы, кочкорлорбу? Кочкор койлор экен. Койлор экен. Канчадан? Канча бааларын айт. Канчадан? Кочкордун баасын айт. Баасын. болуш экен. 2000 бе? $2000. Наркычы?
Oğlum kaç tiş bu? Qoz. 2004 tiş deydi. 2000 dolar degeniz qaysi o'shanda baş aylanma? Ушул, Bular da sizniki. Amin. Qancha bunus? 5000. 5 bin deydi. Qaysi liniya bu? Kulak. Valchok deydi. Qo'zi. Qo'zi tish ekanda 5000 dollar ekan. Mana. Nomeri qaltirabizmi? Aytib qo'yamiz. 509 0509 44 78 26. 44 78 26. Çalıp ko'ringizlar mana. Bo'lganda biz Don Xabardan dehqonlarni tartib ko'rgazdik. Doni KG'dan ushul navesnasini ko'rsatamiz har doim. Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'chqor? Siznikimi? Bu qo'chqorlar kimniki aka? Qandaysiz? Mana bugun mixti qo'chqorlar chiqibdi-da, biroq. Qanchadan so'rayapsiz? Har birimmi? 150 mingdan. Emin buni tishini aytыңыз. Jashin 4 tish. Qaysi liniyadan? Nimadan? Prince. Prince, mo'chi mo'g'i. Bu 2 tish. 2 tish. Buyruq liniya ekan mana. Bo'lchi. Bunda 4 tish limon. Limonti, mana aka. Qaymanatlarlar shundiq-ku. Mana. Nomer aytasizmi? 502 0502 00 72 72 26. 26 mana qo'chqorlar. Shunday urug'ni qamla 1-2 oy, buyursa. 1-2 oy yaxshilab qarab. Emechi. Dastavka uyushtirib beraverasizmi? Mana. Uyushtirib berasiz. Bo'ylari qancha chiqadi bularning? 98 98 97 deydi. Chalingizlar mana. Aylantirib ko'rsatamiz. Qo'chqorlar ko'p ekan bugun. Navest aslında. Bularni da tartdik. 4 tish. Qaysi liniya ekan? Zolotoyning balasi deydi mana. Qancha 300 so'rayapman deysizmi? 300 ming so'm so'rayaptir mana. Ala turganlar bo'lsa suylashar. Suylashuv yo'li bor ekan. Suylashavsiz deydi. Bozorda bu soda berdimi? Yo'q, Beraylik, so'rab ketyapti. So'rab o'yla ketyapti. Bo'y qancha chiqadi? Birden uyda. Birdan uyda deydi. 1-2-1-3 bor qo'yadi. 1 2 1 3. Mana kashtaklarni ko'ringizlar tuğanlar. Nomer qaltirabsizmi? Aytib qo'yamiz. 075 0705 06 06 12 69. 12 69 deydi. Aha. Qo'chqor ekan. Tuğanlar bugun qo'chqor ko'p kiribdir. Tuğanlar mana to'xtulardan ko'ra o'lchib, yaxshi to'xtulardan. Chiqsa ko'rsatib qo'yin deganda. Ala tuğanlar bo'lsa. Qancha ekan bu qo'zimiz? 55. 55. To'xtu bu. To'xtu. Ha, qo'zi ekan. Tish buzalaga? Tish buzalak buni. Qanchaga bermedingiz? Berelek жаңылege. Жаңылege. Sodanızı bersin. Mana alışta жүрген mekendештер Soquluq mal bozoridan bir görünüş. Bu жақта dehqonlar soda qilishadi negiz. Ko'rinsiz. Bu yerda qo'y bor ekan. Aka qandaysiz? Qo'y bu? Qo'y. Qancha bulunuz? 80 ming. 80 ming. Tishichi? 4 tish. 4 tish. Qisirmi? Qisir ekan. 4 tish deydi. 80 ming deydi. Bu tug'an yo'q bu yil? Tug'an. Ha, olib qolsa qolsin. Qozlardan beri. Bu qancha bu? Aldala shunday. Alda 4 tish. 4 tish. Qancha ekipajmi? Qanchadan bu soda bo'ldi aka? Bozorda. Ikoni 300 berdi. Ekoni 50 danmi? Berib edingizmi? Nomer aytib qo'ymaysizmi aka? Balkim alam deganlar bo'lsa. Satib yuraman. Ha, ma'qul. Bozordan, Balkim bozordan sotib beraman deydi. Men akam qulog'ini tushunayotibdi men. Qancha chiqdi qulog'i aka? 20. 20. Qancha so'rayapsiz? 75. 75. Bu urg'ochimi? Tish buzalakmi? Yo'q, 6 tishni. Ha, 6 tish ekan, 75 deb. Ha, mana do'stlar, Soquluqda. Bular qo'ylar qanchadan aka? Bolalarni aytib qo'yamiz. 50 dan. Har biri? Har biri 50 dan deydi. Bular alindimi? Yo'q. Yo'q deydi, 50 dan deydi. Qisirmi bular bardig'i? Qo'zlari yo'q. Bo'lingan, Nomer aytavsizmi onlaynga bozordan sotasizmi? 508 508 03 1982. 03 19 83 deydi. Bunday qo'ylar ekan. Qo'zlari bo'linib turib, cho'ng-cho'ng. Tishlari qanday bularning? 4 tish. Yosh ekan, Yosh ekan mana 4 tish deydi. Turadi. Assalomu alaykum. Qo'chqor qancha? 50 mingdan. Har biri. 2 qo'chqor bor ekan. Yaxshi qo'chqorlar ekan, tuğanda. Öngdörida. 50 mingdan har biri. Tishlari Biz yaşlıklar. qo'zi tish. Hem buzat. Hem tisharoqdir. Onlayn satasizmi? Aytib qo'y nomer. 704 0704 577 577 704 deydi nak. Aha. Qanday? Pisak. Visak deydi, visak liniya.
Кайсынын балдары? Хамер. Хамердин балдары экен. Шак дейт. Бүгүн кочкорлор көп экен. Айтып коюңуз номер. 0500 менен 77 10 01 05. 05 экен. Бул 75 миң сурап атат. Жүн алдырасызбы? Алдырып коюңуз. Сону канчадан алып атыптыр? 200 сомдон алып атат. Кезекте турушат. Сезон башталды. Алып койсо сонун көрүнүп калса керек. Моолар кимдики экен? Канчадан? 55'ten sonra 55'ten токтуларбы, койлорбу, козуларбы? kozlar. Козулар. Ургачыбы? Urgaçı narkı 5 oy bulmaz. Бул эмес, мына 5өө. Номер айтып койбойсузбу? 702 0702 46 46 48 48 38. 38 дейт. Мынакей. Жүндөн алып койгон мынакей төртөө. Ушундай болгон. Козулар, ургачылар. Ушундай туугандар. Козулу кой канча байке? Баасы 20 da otam. 120 миң. Тишичи? 2 tiş. 2 тиш жап-жаш экен. Kozu urgaçı. Ургач экен козусу. 120 дейсизби? 120 миң. Канчага чейин соода болду? 80 ver. 80ге бербедиңиз? 80ге бербеп. Онлайн сатасызбы? Satavuz. Айтып коюңуз номер. Коз ургач экен. Айтыңыз. 559 menen. 0559 менен 90 00 30. 90 00 30. Чалыңыздар. Алам дегенде болсо 80ге берилет. Ого, байке метр менен ченейсизби? Кана ченеңизчи канча чыгат экен көрөлү бир. Көрөрмандарга, үйдө келе албай калгандарга мынакей. Канча экен? 20 экен, 20 ekan. Метр дагы. Qarama. Козу бул? О, коз тиш. Баасы канча? 3 миң доллар. 9,5 ekan. 3 миң доллар экен мына. Kep, tishga qaramash, bo'yinda seni qo'ydi. Oyun көрсөтүп коюңузчу бой. Oyunda. Ой, канча чана? Дөңдөн ченеп атасыз го? O bu turuşu Бийик. Канча экен? İçine koşuyor. 83 ekan. 83 экен. Сиз алайын деп атасызбы, же көрүп атасызбы? Görüp atam çene. Көрүп, ченеп, жакшы. Мына туугандар, ушул атасы экен. Азыр ушул жерде козулар турат, көрсөтөм. Шарпейский. Бул Шарпейский линиядан экен, мына козулары. Кызыбы? Канча айлык бул? 4 айлык мыкты экен, Канча сурап атасыз? 500 ming. 500 миң сом. Yine erkekleri kozlar. Бул канча муну? Кулактары жок. Кой тартып атабыз базарда. Karıstan ıslaptı. Эме канча бул козуңуз? 1 aylık. 1 айлык. Ene bala. Эне бала. Бул дагы 500. Канча тиш кой? Koy 4 diş. 4 тиш экен. Мына Graf kim o? граф? Graf'tın Графтын кызы козусу менен Olsun al bu da. ургачыбы? Erkek. Эркек экен мына. Канча бул баасы? Ene balası 500. 500 миң дейт эне бала. Могу кочко сатылабы? 15 bin dolar. Бул 15 миң доллар. Дающий дейт. Тиши канча болуп калды? 4 diş çardı. 4 тиш жарды дейт. Мына костяктар. Караңыздар. Сокулукта. Номер айтабызбы онлайн? 0703 73 73 40 40. 40 мына кулак. Мына ургач. Ургач экен. Мыналар да бар экен го. Канчадан булар? Şu koçkordun baldarı. Мына кочкордун балдары экен да мыналар. Мына результат көрүнүп турат. Сразу. Atasını alıp geldik. Mına. Eneleri kozlar. Ана сурап атабы базарда? Канчага чейин сурады? Реально сурадыбы? Buğa koz gezinde 300 bin beş. Коз кезинде эле 300 миң берген экен. Базарга алып келген кезде жакшы, макул, ийгилик. Мына ушундай сокулукта жакшы койлор дагы бар. Туугандар. Ушу менен видеону жыйынтпайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Ар дайым көргөзүп берип турабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Катталып көрүңүздөр. Катталбай көргөн бир туугандар көп. Катталып көрсөңүздөр, ошондо биринчилерден көрөсүздөр. Жана тартты керек могу доңка барды. Байке, канча алдыңыз? 50 oldu kozlar. Эгисе? 50ге алыптырсыз. Мынакей. Жана тартканбыз да ушуну. Бир ургачы, бир эркек экен. Заказ менен түшкөн экен да.